hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka kote Yesu iki ashigile kwenye mililame likumbile sambata Yesu aha omuliki likumbila kujila ichashwini Yesu ngomwe mkanda wa Yohana olezonga chimbali sale chapitaka mkanda wa Yohana Yesu anjikile ngoto haza kuashika tumbashi inde mulamengishi fuko da sabata Neymar mnamchambile Yesu ne matialo mnamchambile Yesu Yesu amwikere nilonga mlonga wakukantwa sabata amwinkere nilonga mlonga wakukantwa sabata inkera isalera kunshimbi mumkanda wa ukulu testamento ya ikulu dichibai ne kwa dinga sabata imu adinga na sabata cha chifu ja inkelo aileje kunoka kunyidimu kulonda tweshi kudihana wejima kudinza hadi hamafuko wenana dichimwanta Yesu hakuinza kwindi nezila kutimwekesha ni ndiene di mwanta wanyi asabata chatekana dichineyi mwanta wa sabata nezide wadinga na kwinkao nao wakenza kumana etwatera chingi kufunta kunyima tanyi twatera kutaro na kudona onenzide chidineyi mwaya na kuiura mbanda wa kusumbula kwichi mwatemesha kwanju dichikwa yao anamkopide imwevulu ewa mwiruka wanyu ila na wa muwahi akoletera ni picture yini ushani muitara de huku mutala anaona kuimbera nao wakenza chaka chikwao dichimkuita kwa mpinji ona mbanda anamsendide nenside kuitara de huku yanakutara cheha mwevulu hamba mutai ndugu yanga kudiana nala kumukera dicho mwevulu tiena sabata yadinga imwevu nao Yesu wakenza wakanokesha anchu kunyidimu mulongena dio kazata mudimu wakunokesha anchu munyichima kuyinka wa mwino nezide na fude na saungi de amutangile mu Colossians 2:17 I think you chukwa shaka dimwan dichi yena na zati demu dimu weji mana manishi de kumana tude na okenga chengi twemifu da sabata tahini okay likumbila pala kupote kusemana pala likumbila sorry mane unakuwa chocho na ndari cha tesha maana kwenu nini kama namtisha chwa wani yana na hana example ya mbaya hana example ya mbaya yenu wanisha hapo amluko hana example ya photo man ningeba mihani na photo wa yenu yali jina Royd ngwaba mwata Royd nabakeza mu mwaka wa 2025 mu December ani mwata Royd nabakeza mu mwaka wa 2025 mu December bana mehane photo ai munakutala abakiko ba Royd akanda mu bamone ngaole abakiko ba Royd munabakeza bene nankawa mona bene kana wakana wani oloze 2025 ina hetere mwata Royd wana linga chiri ana litur wanatwame na kutwama mtu natwame naongana natutalangalika varoid natuvatalangalika foto tayi natuvamona umwana twame ngana natuvatala umwana twame na mulimo wa foto unalinga chi unakumuna wakumu shakufa kana wani unevushisa wene munevushisa yinha kuya iki ashikilenga ngweni mikalila mengeli kumbi swinde kukweza chame iyo washikilenga kwa Yesu kechi Yesu uko wa ukanda wa Yohana umewaru kwa watu ya Yesu na kwa ngamona nge stage 17 6:17 mu 6 mwekala wo msango ya 6 muri sangu ya nani ya nani nyidimu yaze teli mwanta kudisha the 5,000 Indiana didn't dawo yeah the bread of life mwekala wanje sabata mos dichi enganeruki
mura kufira kwiruka chiruke necho kuti ntangi kwa mwingira na kuroa geshacho muda kolose ne mazwana chinkumu ti mazwana chimulwa sanga sapata kana itangu mangana mu bishisekana chamaza kuitesha kuisompesha chengi asanga ya sapata na Yesu Kristo ya mwene ti sapata ne mwana changa mulwa kolose mwatanga lo chwane chwe na verse ya 16 na 17 twavulukanga. Okay, verse 16 ngwawo okay 16 shikaho kanda na umwe akamihana mulonga abyakule chipwe byakuno chipwe hali kumbi la chiwanyino chipwe hakumweka chakakweji chipwe hachi sambatako tunakuiva kana evi vinapo muvwimbimbi wavize vyapwile na kwiza vize vyapwile na kwiza kulutwe tunakuiva kana oloze mwenye muvwimbimbi ndiye muzengwa mihananga mwenye muvwimbimbi iwene iya kulishita so sambata yapwile kaha picture yake kulishitu mwakeza kulutu omuneza kulishitu nauze muvwimbimbi nangolo na wakushilicheka jakumu ndumbwame apangana kuambula kana ngwenyi chize kunoka wapilengana kuvuluka wapilenga muwi mukabatu wapilenga na kubalweza nge kunoka chibenenyi chinakwiza mwachineha ikie kulishitu omuneza kulishitu momona basokola batu abavulu kumilonga ya shiri na bahane ulwilo kahana banehela na wakunoka chambwende kechinge chali kumbya kunoka chaku muchima chawa mwenu but by not chefu kunda tu ya lelo tunaye kusambata na lelo tunaye kutsa kechingo choko nawa nebushisa man ni moda hebero now ayinke ichikani mtasabata chapter 8 man ilanga wena yengiri muwani let odi nitangiri mwani ayude wena wenkelo atweshele kwingira muwani. Okay, chapter 4 jamu ilanga wumi wa ruku ya mukalonga ndimo che chanenzi Kristo na kusompesha hela mpinji ya kukuma kwa nyaka mpinji ya kusompesha afu inaima na atangenga mpinji ya kusompesha afu wumi wao ukufuma mukalonga ukuruwana chengina mujimba wao kulonda ina kuimana kuitanda ditoka mulonga kuitanda ditoka kwa Kristo kuimana kune chinga kwanshido ho dichi akwanshido ho hana kuimana ko not because anelwo unshidi yanyilwelu yao no but because anadiuli that yakwana no de tumaza because anadiuli Kristo adina winyi adina winyi wa kumkwelela Kristo kumumona ne di waifuetelele nyilonga yawo yanshidi so winyi di inshidi ina kuisompesha la kuitanda ditoka not really hanyidi muho man kuna mudi chumwekesho nimara kuzachichwa mudi chumwekesho ne chuma washineno chinga chisendi mazumana isoneke rucha chwa di chakwacho nanga kubula kuleta mitoko joka ya loa mumazwana sireki nao afia kuisompesha kwesekana nyidimu yawo yerira ngao dimu mulonga wena akengere kwa unga uvumbi akengere kuchwamba nyidimu yawo ya winyi Yesu amchengi ni mkwelera nkani shambwira muna akengera yes kotu kwa so winyi wawo di nyidimu yawo kudikanga na Yesu kudikanga na mwanto Yesu Kristo natia ngwacha soneka hamukanda wa Roma chapter 1 verse 18 I think mkontangira Roma chapter 1 verse 18 na kwingila mu chapter 2 yeji masangu yawo yoyu munaitia mzanga nakashi 18 nao mulonga kuzuwa kwanza ambi kuna mweka nikuyuru kwa kuzuwera kadiu yes kakudiula nzambi kejima nikuhenga kwa 1 hour akanyeshano walala na kuhenga kwa very good true so kadiu digana kuisompesha la wantu dinyidimu yawo ami Yesu ayenga amakwa nawa atiri Yesu ilanga akingere kuzata nyidimu yawo chochi mu kadiu ho man kutogojo kanei amani kumkwera ho Yesu ne
chinganenga no ku church nakashikira ku ya ku church ne anadi mukanda wa Mateo chapter 7 nawo akaya kudi mwantaninde twakongele nyende mwe mukana twadina kuka twadinga na kwa yana ninde nuko yiluka ina yiluka single day because you are adding to Christ, you are adding works una kubombera ku nyindi nego jinyide mudi yakamwe na munsi ela dei kwishine okay Yesu was at 50%, let me also add another 50% kondaika 100%. No, Jesus did the work 100%. Kuna mwisho on the cross he said it is finished. Nindi konse chakukala kala hela chantesha kudo muntu kuloka Yesu wachimanishile mwaka wa fudi amen. That's kwane nalo sinati ya mzangano zavale mwana muntu wejo Eman, you wanted to say something? I want to say this. If you remember in Genesis, the time they did bad to they attained this sin in the Garden of Eden. These people were found in another road. In fact, they left the road and went into the bush. So ngemna mono mutu azanga kutwama kufuma mushira ize kalunga muhakilemo kuya mumasanga mumasanga chila kuumbulanga o mujimba nge unalitwaminaka ha kwa kona grace o kusoma pesa kwa kalunga o amazu ya kalunga na utoma mumasanga ngana vene ikikoshiri o vene mujimba mkiko wapo. So datela lola losena ona ku renew the mind in order to attain that eternity. No. Who is supposed to renew the mind? The word of God should be there. You don't attain eternity by your effort. Not by my effort, but you should keep on doing this reading the word of God. For you to be pure. We don't read God. Not for pure. We said what did you mean when you said attain that? I may say to attain. You need to be perfect by renewing of your mind. But that is talking about the walk of a believer, not salvation. Salvation is also... Salvation is one thing, and sanctification is another thing. Kudi wa mwino, niku shirika, niku palumuna mjimba keze mwadresi. But how... You can't attain salvation by your effort. It's not because Jesus effort. has already paid for you. For us. But you can be transformed by the word of God so that you are a holy person. How? So that you are a holy person. Then we would say, how can a human being how can someone be called that is a Christian? If you just see a person, how can you tell that this one? Okay. Before mana kwa mea hoshi, na fila nkulonjika wana washanga wa mana kwa mea. Mu Bible mu English mu de majwa yedi. Mu de juda justified na sanctified. Yes. Awai majwa yedi ambuka. Justified da mweka na ngaho kamu. Munelu munachwan very late lan tunafumu kude. Muntu chikukuelela imude Kristu ni ndi mwenu wa mwenu ndi mwenu kusompesha. Neyena hakumwiteja Kristu kwandela mudi yena nindi mkwa kubaya kulonda Kristu wa mwini muncho. Ndi yena ina mpinji kumkuelela Kristu nindi ndi mwanta wami. They hakumwela u justify. They hakumuyingisha kumutena kukala walo. Kukuvurukira kolo. Something like that. Kukutena kukala walo. Nanga mwekala kuijude mweweshi mwechuna dibula meni. Animana adena kuliza changu. Kusamba. Kusambisa. Kusambisa, I think. Kusambisa. Mwere metu kusambisa. Kusamba na mlongo. Kumuyingisha. Kusambisa wewe. Kusambisa, you are right. Right. Enana, that person is justified. Ilanga sanctification is a process. It's a process. Yeah, mweka na nkamuwa. It's a process. So tuna kwenza unukuluhulu wenu. It's not by power.
ami no my effort yikunlete shakulonda amini dikali shikwikala walonga ine okay ichinle consciousness de yikuzatanga chinle chamuchima speak kuleja kwa spirit wajila dikukumwa mwenanga mukwa kushila mpinjija jivulu endi mwalonga abulukwila yuma ya kuluwa ne ukuzachanga vishindu kuvulu na che elanga spirit mulonga di ichishikilo chachunkele kuti mwanta wetu Yesu Kristo di ichinle chetu kuyangana kutwa mwina mpinde ne china sana kumkanda wa Hebrew chapter 10 chapter 11 chapter 12 anda hejima hari kuyifisha ayudeya na shimbi mulonga wena ne yi tunatanga chemwa Roma ne muchuko ya chapter 2 mukwana ayudeya wena kaka uladi na kulimwana na ekwile hakula munzi yes wena badika kwa mulonga nzambu asakwile akuchinka ni shimbi ikani nu yejima yao yes dimuna utia Paulo akula nindi ambaka isompesha ku shimbi elanga yetu yachunkele nshimbuko achunkele chinle chamuchima yes chamuchima so china chinle chiti chikuli kwa shange mpinji na impinji kulonda mbulu kumputola mwanta mulonga chinle spirit waje dukunle jani mukwa kuwelela elangi muko emanchi dine shimbi hina shimbi jesoneke ruwena hana yadinga malola obas ilangi yetu ajisoneke rihanka munyichima hadi munweje no so what so tulakonza kulwihulwene tulakonza kulwihulwene lumunehuli kwakola kwacho kwakwela chubulu kuzechango vyetu tumone kujidimu yetu tuna kuyishila hanyidimu ya Kristo mwaka twikala longa chikuzata wanyi aha chinga etu tushindameni hadi Kristo kumshindamena yena aha yena ho ukanka windi dimu kwa kututwamini na mweji mwatelela akwa Kristo kuhandila mulonga chinle chamuchima dichichena chikumukala ke chikumu zachanga mukwa Kristo abulu kumuvulumu na chengu mwanda bai tushagunyi ndimu yetu the moment you add any single work you are not saved you are going to hell. It's not by so we have to be careful with what we say mulonga you might be relying not upon Christ alone. Chinga maweni shakunija. That is the danger that means that's the danger in Christianity. Mostly pride, they don't recognize this. Na chimoni kaka volumura, especially my prophets, akwetwana kutana ma pastor na yima ikwao. The way they brag, nema na kumbidia ni kwa kuyindi, omweni ndende ni kwa kuyindi. Huku mwana ilulu yao ya kala ngao. Na nocha na asone kwa huku mkanda wa Korinda wa mchimu chapter 12 insangu ya mkunkulu ya mboka mulonga kudi ya mkunkulu ya ivulu ilanga spiritual kudi nyidimu ya mboka ilanga mwanta ya umo kudi kala kwa mboka ilanga nzambi ya umo dikina kenga kuleta wanaka shikana kukala muntu wa maseki na mukwelele Kristo hatela kuditia nindi yana mukakala kwa tele mulonga mukwa kukala nzambi yo mwene echuwa chukala keshanga ho amen dichidi hadi chambu anana kudisa machalana visa tishagudi mwantawa anakudisa tishawe na awena so ne chukusha kuneto achinga ni shakwa ka effort amna yam na utane kuchengi na wana kashwa no there is no salvation in there by works chinga tushindame na the Christ but our works when the good things we do after we are saved those are just like an appreciation. Thank you for saving me. I will live for you. The most important is just to believe. Yes, faith in Jesus is what saves you. What you do for Jesus after you are saved, the good things you do, God is taking note. He will pay you in heaven, but not for your salvation. Never say, I have to do good things to be perfect. No, you are perfect in Christ. Not by your own, not by yourself, not by works. It is by Christ. The more we discuss as Zambians, the more we learn. Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta
Yesu twalenu, oh twalenu, oh twalenu, twalenu maso